Caso ini terlebih kami terpuri para teman kami kenal barang-barang mewah lalu menurut pacara pamato inawalu baladana pamatara tay inawalu mada pagkatamema ina ide pada Sama kita ngomong cekin. Ada pesan? Kaya mawawalangin mas soba durugoyawa suaya da espiritu maya ni mungil ubuwa daduma bagaimana imutade menobi kinawasarado di bapasabojira era yeso watu bahitomi irege mai futama sibaisi saera leo adero balani sinofobu kuma mafadu daduma to yesu wafesu da tena berbabelo mabatenga berbato kwa matalifonao hafa hake dadukuma da soaya ya aga banwama ira emosi mamamanua haleu dari makade suaya obo de maba muso de dema bayada no late kema ira satwa ira talifuso makanayande no mat sibai si haleu de dari makade suaya mamai futa ba bali daga murbana hiande maande ko ena yung kumane tolo ba roro daga heya aga salaruni badesa sobari no dua arrewa ko manabal de ala manabal banandaigo balala ba bofane ba ko mo tenggarani o kuma maswaya ba indo mandega satwa banahiande ira talifusa mamate tu yauga ge tolo ba roro ira swaya daga ngo de ma wala wala nyime suka roro yawa mama ande ni ande mande ba wala nyama baba dei ngomong ya Yesus Kristo baba dei jengera di amoni ya Tuhan ya Allah. Jangan sudah baca